Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. District Transport Officer jongke East Khasi Hills District haka arpu hundri terik ubnaya yang arajar arpuway hula khot yakren yikinong yalam jongke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association nagabenta ban kerpat yikinong niya taksi kamay hanong ba shalong bakin aida wai tika jaladi knang bakin laj nakajingya bit yakajing pang COVID khat khandai kabalawan lin shop hagani ka jalami ghalia hakasin kabaar. Habaya keren mat kilat pathai kubor secretary jongke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba wandon bok jerwa uliatho bagani ka jingkhot ya keren jong DTO ya ka seng kalong ban pensngotho ya kinongnya kali bakin aida wai tika yaladi klem da penbor yano ru nakaliang jong office jong ini layo ka request na DC bangi dai ban pentip segi driver local taxi baro bikin wan ban ayaka vaksin menong kalat jing ada iki kamtam bikilang iki front line workers makiru kan ki yakundu di breu pun jadi kom dan nakaliang jongi menen adu sing sejanya ing la persang kontak iki asian repair baro te hadu menta kidang don bel ajubab dan wa ini ba kibun na driver jongi bempat kot atas sausan senam kereta te hadu menta ing empat yo kontak ilu baro te kadang don bae apreng kejing ekran menta empat yo rai bom anak kala yang jongi anak tu entah sini ngelong ya ki asian bikin pabrik no, tambah ki asian tu kita struggle ban, yo kita pelak sausan senam kereta, dan ki asian ki baong bikin trek benai, entah, hais hasil ni kan hal tangga is, nak kala yang jongi tu entah kalau betang kecing request ki, empat dan ye empat ang ye, mereka jingwan ke order request kalau bang mencuba baik benai kata vaksin dah. Empat yo kono order nong ladapin wanai vaksin bagin lek tentang kata kampat dong kan nak kalian jong ngi ya persang banyak ter ya kejing ekran kejing tai kejing ba ngalah keliru ngomba atau kalah kadai ke manditeri lah ni kampat dai ke manditeri ba man lo gue poi man gue poi nong song song on ai kenika vaksin te makiru ki yong ba kum kata tengin dan nama bakar kum order ngi yo nak kalian ke sokar ki yong ba kadi ke request tengir tentang isu request te hajing sisa hi la kuno la dei ban ong ban ya flu jemut so te nak liang jongaru si benta ngaso dei ban penpau ya kemen sem ke ba snokia habi dei bakani ke klam ke ngok ke belawan dan shop dan share haka setelah ke partai markum juru hakani kari khasi bei kiblai jongiru ba midon kami ke jingeta te kejing eta jongi kunong ba kamtame iki driver nongnya kadi kiti high risk contact te ngide ben sotu dalade kamde kejing penbor yano ban ong ban li ai vaksin nani ban ai injection te ngide mesotu namar ba ngidon kam hi protection nak banta kakot kakia larangi like ni wan larangi belang ikenong habnono ko banta te manta kasngiru kejing ekran ba ditu kolong ba pediang hi ke ba nak liang kejongi ni ajimut ba kamdei belum by force Henry lada kadon kam kita kali hi kin happen tu ila ki jong ki driver ki jong ki bakin ni ayu vaksin te lada ki driver pada kim pa bakin dan yang kapan bakin ay pada kata kim nakalian jong kasang ngim force ru namar ba tampal long mandatory te menta kemunculan uksa menta muncul ay vaksin tengah try ki emali berkhar ki palaman ay uni vaksin te kembali SQW district kila perngem menong ban seal lane ban cancel no ya ka permit ke jongki lane ga license ke jongki la dekim ai kini vaksin te kataru kalau long ka de jing penbo ten ringi padang ni nang sutunan niyo itu bona suthu mengini keren ba umsim lale kata namar ba ong hiru ba kat kum ko order pasal medan kata ban seal lane ban cancel no ya ki permit lane license ke jongki te kendiat ru kolong ba karkum kejing tip ke jongi ba lengba ki lat pathai ko kolong ba yung ni vaksin dan kaman ai ki priyo ki balak palat ya sausan senam kerta saneng te hadu kan menta ngimpat do sutu sya la kan nakaliang ke health department ro hadu menta ban ong ban kan khot ban slok ban ai ke awareness program habi dei ba kani ke vaksin yang iki nongnya kali ru pang pacem dan ngisi ngiyo ke awareness program ki kolong kelum lang nak menta ya barok ba ki pat ba ri yo menta tenre hado kat ini kisi bang ta tengin pecim layo ki ba
te ngir ni kentu ya ka sarkar burung boconi bakat ba kampat long mandiri ndai ban long by force henry nanga hisimet ngate ngaso dai ban ong ba banyada hi nakabanta kapat kakya kasyong ha kajing sothu jimut jong ugoi po ugoi unongnya kali ane kinongbu kali kamai ba laki don kam em makin yada ya radi tangita ya habiri berka order ka bami nakaliang ka West Council District te nakaliang ka jonga hi kala nga snow ban penpau ya kajing sosi ka bakrau ba kibreu kiba kot ya kata ka bor jimut jum khat ha ka jengnam jing start bagi syong tak syuki bagi ade ban puli benia haswa ya kade ka order la ka order ka jongki spa West Council kalong ba kalong mandiri lane lada ka long kimla ban ong bakin cancel iki parne kimla ban cancel iki ya ki license jong kinomnya kali henry lada ka dei pa ka balong mandiri pada kadai hok iki bakin cancel ya ka permit lane ya ka license ka jong kinomnya kali kata ka de ke jing pensmo nak liang jonga hawi dei baka hukum balapan ni nak liang ka West Council District em ka bahai ka biang ni da ain jan itu yo sumi khabar nane nang pai ka jure itu kan dan itu tonton ka jing tra musi pentahi na kata ka banyada na ka jing pang jing kata ka covid ka khandai ka nang kum kita kebra saufsan senam sejrong ti haba syakri pak ba bandingkong kade ba nakaliang jangi driver ngi dan choy la de ha safe side ke i dan kam bangin ai ya kata ka vaksin kena bakan long ka protection yang ngi driver bat ba kan long ru ke jingeda ya ki pesenjar ba syong ki kaliru unjo kamdai ka dijemput bor ndai kan syong ha kaman la jong kan syong ka bor jing sutu la jong ya kata te 4 dan kata korda ban long ta ndai jing sisa te kini vaksin te kat kum ba long hi ka prthai ka mariang ka ba isar khai de dan kami ban ai vaksin